Hi guys, karon guys, mga ang content na to guys ay mga wataw marang guys. Tara. Yawa di lugar ha diri ba? Asa na ka nila pita? Hinda na ni. Na to guys, mga tagmarang. Tara. Was. Nabulian ni. Daay. Hay. Pinabuhi karon. Dito guys. Awat tagmarang diri. Kay kawatan dia tagmarang. Manguha ta. Okay guys, kung nabay hinog diri guys. Kuha ta. Ano na to guys, kung nabay hinog. Kung naa guys, manguha ta. Dito guys. Microphone na may bilin guys. Microphone naman. Sa kata diha guys. Wala pa rin makuha oy. Guys. Na, ito makuha diha guys. Sa kata. Sa kata